Kakentin matla kala day bandu no bat hakajaka jong kata las ngaude ban siap no da kakentin mat du kabamut kibriu gibladu no ya kabor yu I hakikmat laong uwei na gidkhot ka jai ban riu khasi badon jingduna gidkhot met ha bakren ha ka jingalang bat gilat pathai hubor ha Shillong Press Club ha khatwei tarik unaitung ahajar arpulai ha pensai kani utei orang ba ula penpauru baka kentin duna dkhot met ha ktin nang wei latip kum ka disability persons but ya kate kentin la soi la sor ningkong ya ka laki bor jong ka United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities haba phai pat cha ktin khasi ya ktin badu no ya ka bor I ka ban yo bat kum taw la ajumot bade ban khot no na kentin matdu ha ka jaka kentin batla ulong ru bawat kinong thau an ki bun kam bakla ya ka kentin ki ban duna khot met la ka ktin nong wei ha ki kom bo pher henre ngide ki disability persons da ki wei pat ki jai kentin wa jongi ke ulang ka jing to san ban wei no ai kentin mala kat pa pat yo ban wa ka nong rem ko ka bade ban ya kata ka jingmut ka ba ka penjadi bani kibri ban juduna kabari te ko ba syukran kalau cuba ni nak puas kapor basawan ya sekman nak kerpat di perlong lagi kibayo dan nek biya pudi kubor ne la biya so wa pinong ban nong songe yu ubak banesta kapor bau wan sa haklat hai kubor nak puas kapor namar bisum stem kita ni balai kipur mak kita buat mula thay ban kubur bawa yo istai ke manla kalau basusi ke babi balai piau huta dan episode huta dan episode sultan balada kibri bawa manla ki pau kubur dan episode pau pi dan episode balai nomor te deh hampe pin pau episode sultan dan ngam nei ru pati parlok tri na kalian ba thau kubur kita babi ki journalist ni they are learned enough. They are wise enough which kind of news to pick. They believe to see. Believe to surem larani wami ni wan kuan kuas kuan. Dengan sini negara kami pimde basusi dan sumber ini. Tu snap dia ke bagi kuat dan pada kalau pis snap sutu yang ini habis tu mungkin laksana nakil bangiru di long kita pesan bala ada bagi masalah. Te kalau ngawi sampai kuat bat sa yarap na kerja. Tegene kitin malla wisukren matla sukren babi ma amde ukre basta. Amde wisam kata. Mat ka thau ke tik kman lak wat lak kem mat se phare kem ko. Tenre ketik tin malla nolok ke jumut kalau ta ni ka thau ba yanu ka thau yang ni ki priya pala du kman. Kalau dia ke basusi dan kalau dia ke basu tomat ban ong ba utei ulong bumi momla subni ulat ke kemat dua hari obat lah kalau dia ke tomat tapi perkap ha kalau ke tomat teh ngam tipat balai di temen tu ni dai ki khadi ni gutta te ngapa shwa ba hadu ba ngimpat yo ya ke bas ya jimut ke bas paka mereka ke basai balai balapan penjadi bagi diketian bat ni dia kena aswa ban pun kami diketian malah bat hamapi pimyo kan hama pimyo kili yang apile kuno khat kuno bat ngan ini ban khat no dahwe ketian bakta madu tapi perkat pakai ha mabele khamat du mabladu te kane kalau dan burong kan dan ikon dengan somong bagi sutenan te kan dia mentah hingga kerpat ya ki dia berkat jadi berle research kalau diketian menjerap dan yang ni kuno bangin wat dengan jumut cengkak ada yang melap dengan berdono ini ketian malak bagi berkam ketian madu dan lagi wepat larangi yo apa ketian la berkam makla la buat ha ki perkam makla ada ki pediang kaya gaji mau pediang kade gaji mau sutu makla gaji sutu makla joki parlam joki
ni siapa ki parlok tungi la de ki amalie ne ki minister ki amalie ba minister ne ki doktor ne ki lawyers ki no sajaan ki no ilam sen malam kan ki mo ni disabled ya na differently abled specially abled but ki na dan extraordinarily able kalau pi khot de ki kunta habang ni de disabled people persons with disabilities people with differently able abilities kalau ke dengan nama kerpan ki amani tu ni ban suthu bha daga pi pedang ni ke disability kamu pila pen hi atas jala di kamu pi ni dong ai pi pedang dulu kahak akaan dongari India tu ni kabare bagi khot no ka aaj man khot persons with disability act 1995 come on persons with differently able 1995 come on samanta lakshmi ka aaj house ta khatriya person rights of persons with disability 2016 the halor kendi act yo man sakai e commission joni commission ni bagai National Commission for Persons with Disability, maka State Commission for Persons with Disabilities. Governors, yaki nongilam yaki head tadi governor, Chief Commissioner for Persons with Disabilities, and State Commissioner for Persons with Disabilities. Kimong nak apa pi? Tekan ni ke pilih bersuatu bahagian, balai bangi kibriya baran tu nang pedang ya bawa pi differently able ni ni time. Bangi lalu lupa kata disability boleh lim surat. Dan habangi one but handrai rekat pada disability kamu pedangi bagi deprive pada ke bagi dia hok yo ane ke galak nanti bagi dia opportunity sinde ya kan ka hok right to dia bagi itu yang kita nak sympathy. Kerana itu yang kita empathy.